关心上新的消息，这是俄罗斯面对政变了后，俄罗斯总统普京伫电视顶发表演说，伊指控叛军想要搅乱国家，终其尾是未成功的。也那瓦格纳集团的头人普里戈金嘛有翕影片，不过伊是对外背回讲，伊并无要推翻普京政权。不过伊即马人到底伫倒位，也是无人知影。 俄罗斯总统普京伫6个电视演讲是差一日嘛遭受兵变了第一遍公开谈话。国际媒体讲是受气的5分钟。普京讲叛徒想要互俄罗斯毁掉幸福，不过无讲做佣兵瓦格纳集团首脑普里戈金的名。 Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Погибли военнослужащие и мирные жители. Чтобы в конечном счете проиграла Россия. Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. 伫咧同一天，普京哥再一遍出现伫咧电视，是甲国安高层开会简短片段。自兵变进程到发生期间，和普里戈金几度遍批评的国防部长绍伊古也伫咧其中。伫咧普京电视演讲的前几点钟久，普里戈金也放一段影片，是事件了后第一遍公开讲话。В результате интриг, непродуманных решений подразделение должно было прекратить свое существование. 瓦格纳集团未来动向也无清楚。普里戈金伫咧法庭了同意离开俄罗斯，即马唔知伫咧倒位。顶礼拜，瓦格纳不满因的赢地，和俄罗斯政府军倒弹射掉，就讲军队会向俄罗斯迄边过去。经过被俄罗斯军中协调了解除危机。纽约时报报道，普京政权20多年来正少被质疑。经过这遍事件，伊掌权的力量开始出现问题。电视演讲敢若就是要展现团结甲稳定。公司新闻吴文玲编写。